umugabo wita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo perezida w'igihugu cya Kongo cyangwa se Faci Beto yamaze abantu abakatira urwo gupfa. Bigenze bite? Uyu mugabo mwita Ephraim Kabi Karisi warushinzwe ibijyanye n'umutekano we yamaze kuba amukatira urwo rupfa. Aka kanya tuvugana agomba kuba yakwicwa cyangwa se atakwicwa, bikavuga yuko agomba kuba yahabwa ibihano bikomeye cyane. Ndaje bikugezeho 5/5. Turavuga twekeze ahangaha mu gihugu cy'u Burundi, umugabo bita Evariste Ndayishimiye cyane yuko bose ari abanywanyi. Uyu mugabo hari amakosa mu gihugu cy'u Burundi cyita cya 17 bivuga yuko amaze kuba yahamwa n'icyaha cyerekana yuko yamaze kuba yagurisha iriya ndege y'umukuru w'igihugu. Ibi bigenze bite? Ni nyuma yuko kandi mu gihugu cy'u Burundi haturutsemo amakuru avuga yuko agomba kuba yakora impinduka zikomeye cyane, akaba yasimbura abandi baminisitiri bivuga yuko bagenda bamuhata ibibazo, yaba mu ngabo, yaba mu nzego zigiye zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi, yaba mu madepite, yaba mu nteko nshinga amategeko, kugira ngo uyu mugabo najya kwiyamamaza kuba umuperezida cyangwa se umwanya wa perezida ahari mu mwaka utaha azabe ameze neza cyane. 5/5. Ese byagenze bite? Ndaje mbikugezeho 5/5. M23 aka kanya tuvugana nimushaka muyikurisa ari kubera ko ntigikina, iyo yavuze ikintu iragikora. Umugabo bita Sultani Makenga muri buka amagambo yatangaje kuri bano Barundi, yarababwiye ati niba mushaka cyangwa se niba mukunda igihugu cyanyu, nimushaka musore mu gihugu cyanyu kugira ngo mubone amahoro asesuye. Yamaze kuba ahangaha mu bice bikikije Iminembwe, yamaze kuba afata ingabo nyinshi cyane. Ibi bigenze bite? Ni nyuma yuko ahangaha rwose ariko mana y'isi n'ijuru we, umugabo bita Sultani Makenga ntabwo ajya akina. Bivuga yuko ahangaha hamaze kuba hafatwa ingabo nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse hagafatirwamo n'ingabo za FARDC. Bivuga yuko hafatiwemo abajenerali, abakoloneli, abameja ndetse n'abasuriyeto ndetse n'abareto n'abakapiteni. Bigenze bite? Bafatiwe hehe? Ndaje mbikugezeho 5/5. Turongo twekeze ahangaha mu kiyaga cya Tanganyika, nyuma yuko abasirikare ba Tanzania bahuye n'uruva gusenya hari muri teritwari ya Uvira, bakaza kuba bagerageza uburyo ki bashaka uko bazana abagenzi babo bakabufasha. Aka kanya muri kitondo cy'itariki ya 17 abasirikare barenga igihumbi ndetse n'abasirikare 10 bamaze kuba baraswa bari mu bwato hariya mu kiyaga cya Kisangani na M23. Aka kanya tuvugana n'amarira ku miryango ya Tanzania, n'amarira n'imiborogo ku gisirikare cya Tanzania muri rusange. Nabyo ndaje mbikugezeho 5/5. Turavuga twigeze ahangaha muri kano gace bita Kirungwa ndetse na kano gace bita Mitamba, Special Force ya Hibu ifatanyije n'abakomando ba Blackwater ndetse n'abakomando ba Nakonda. Abangaba baje kuba bagaba ibitero bikomeye cyane ku ntare za Sarambwe, ariko biza kuba bifata iby'ubusa cyangwa se biza kuba biba iby'imfabusa. Bigenze bite? Operation idasanzwe yaje kubikorwa nabona bagabo, byaje kuba bibapfana ubusa. Ndaje mbikugezeho 5/5. Muri teritwari ya Masisi nuko ibintu byongeye kwaduka hano muri kano gace ka Pinga, muri ko twabagejeje amakuru yuko intare za Sarambwe zamaze kuba zikigarura 5/5. Ariko akanya muri iki gitondo intare za Sarambwe zaje kuba zigabwa bitero na bazayendo FDL P5, abarundi ndetse na FARDC bafatanyije, ariko baza kuba bahahurira n'uruva gusenya. Bivuga yuko za operation zidasanzwe babyukiye mu gitondo bashaka kuba bahungabanya umutekano waho intare za Sarambwe zashyize ibirindiro. Ndaje nabyo mbikugezeho 5/5. Muri teritwari ya Fizi muri kano gace bita Karingi, ahangaha ibintu byaje kuba bikomera. Bigenze bite? Ni nyuma yuko ahangaha byaje kuba bigaragara yuko intare za Sarambwe zaturutse muri Plaine de Ruzizi, zigaturuka muri Kabonamba, zigaturuka ntara muri Sange, zaje kuba zikora agatendo. Bigenze bite? Nabyo ndaje mbikugezeho 5/5. Nyaboneka ntaratangiye amakuru, ndakwinginze kugira ngo rwose ndagusabye kuri iki cyumweru cy'itariki ya 17 abantu babyutse bajya gusenga, banze n'abasuhuze mabwanga muri Imana bane namwe kandi namwe mpaye muronke mu byo murimo byose. Nyaboneka banze umerayike ukore subscribe ubone bigeze hano kuri Chris Empire kugira ngo ibiganiro bizajye bikugeraho 5/5. Ukandisha ndetse na comment kugira ngo updates zose zize zikugeraho 5/5. Kambanze suza abantu bagiye dukonya mbifuza n'icyumweru cyiza hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abantu babazindutse bajya gusenga, natwe tuzundikiye hano muri studio kubagezaho amakuru cyane yuko buriya nabyo biba bikenewe 5/5. Abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa 5 wa Kigali mabwanga muri Imana bane namwe kandi namwe mugire icyumweru cyiza, ibyo muri byose Imana ibaha umugisha. Abantu bari muri Afrika y'Epfo, Afrika y'Amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo mbabwanga namwe amahoro y'Imana namwe kandi namwe mugire icyumweru cyiza. Abantu bari mu bihugu by'Uburayi bwota amasimbi ntabwo twabibagiye, abantu bari nka za Belgium, za Sweden, za Germany, anga za France, za Turkey, za Britain, za Hungary, ahangaha
za Spain, za Italy, hose ngenda mabwanga muri Imana, abantu bari muri za Sweden, abantu bari muri za Denmark, abantu bari muri za Pologne ndetse na za Czech Republic na Swiss, hose mbabwanga muri Imana bane namwe kandi namwe mu gihe cy'umwere cyiza, Imana ibahe umugisha mu byo murimo byose. Tujye muri Amerika kaya tuvuga nabo ni ninjoro, aka kanya bo bagiye mu mirimo igiye itandukanye, abandi bazindutse bajya mu rusengero, namwe mu bihugu bigiye byase muri states zigiye zitandukanye, twavuga nk'abantu batuye muri za Tennessee, abantu batuye muri za Indiana, za Maine, za Texas, za Boston, za Michigan, za Los Angeles California, za Las Vegas, za Washington DC ndetse n'ahanga za Philadelphia, mbabwira ngo namwe amahoro Imana abane namwe kandi namwe muhahe muronke mu byo murimo byose. Abantu bari muri Canada ntitwabibagiwe, abantu batuye nka za Quebec, abantu batuye nka za Alberta, abantu batuye nka za Niagara, abantu batuye nkangaza Ottawa, za Vancouver ndetse na za Montreal, mbabwira ngo namwe amahoro y'Imana abane namwe kandi namwe ibyo murimo byose muhaye muronke. Twibagiwe abantu batuye muri Australia, mu mugabane wa Australia, mbabwira ngo namwe amahoro y'Imana abane namwe. Abantu batuye muri Aziya mu bihugu bigiye bitandukanye, twavuga nka za nk'iza Thailand, za Thailand, ahangaha za Indonesia, ahangaha za Philippines, ahangaha za Singapore, hose za Russia, za China, za South Korea, ahangaha za Qatar ndetse za Saudi Arabia, n'abantu batuye mu Buhinde bose sinabibagiye, babwira ngo jambo sana kandi namwe mu gihe cy'umwe cyiza ku bayisilamu batuye muri Qatar ndetse na Saudi Arabia, babwira ngo assalamu alaikum, suza n'abanyarwanda batuye muri Oman, babwira ngo namwe muri Imana abane namwe. Ngiye bateguye ugenda kubageza amakuru, nitwa Chris, mbahaye ikaze kuri Chris Empire kandi nabifuza icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha. Reka turambura amakuru yacu tudatinze, turambura amakuru yacu natinze cyane yuko amakuru yacu ari menshi cyangwa se amakuru ari menshi cyane. Kamanze fate ku mazi kubera ko amazi ni ubuzima, kuko ko nafite amazi ntabwo nabagezaho amakuru ngo bikunde. Kadutangira amakuru yacu. Uyu mugabo yari ushinzwe cyangwa se uyu mugabo mwita Ephraim Kabi Kalisi, wari ushinzwe umutekano Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Mu byumva neza, yari umukuru w'abajepe cyangwa se yari ushinzwe gupanga abarinda Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Kongo. Uyu mugabo yamaze kuba yatawe muri yombi ku munsi w'ejo, aza kuba ajyanwa muri mu makava agiye akomeye hariya mu mujyi wa Kinshasa, aho yagiye ahatwa ibibazo bigiye bikomeye. Bivugwa yuko uyu mugabo yagiye akora ibintu by'amanyanga bigiye bitandukanye, binavuga yuko yagiye ari mu bafite umugambi wo kuba batera kudeta Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Noneho aza kuba nawe abona yuko uyu mugabo nta keza kari niko kumuta muri yombi. Bivuga yuko rero ku itariki ya 17 uwo bita Tshisekedi cyangwa se Fachibeto yaje kuafata umwanzuro yuko uyu mugabo yakwicwa cyangwa se atakwicwa, agahanishwa igikano cya kintu n'ubundi kingana no gupfa. Nimvuga ngo cya kindi kingana no gupfa, wumve ngo ni cya gihano n'ubundi upfa uhagaze ugapfa wumva, n'ubundi nta hantu babitandukanye no kukwica. Ibi bigenze bite? Nyuma yuko uyu mugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo azanye abakomando batuka mu gihugu cy'u Burundi, neva bamuhaye bavuga yuko ari bo bizewe, akaza kwa yirukana bamwe mu bamurinda, akaza kwazana abana komando. Hari hakurikiyeho uyu mugabo bita Ephraim Kabi Kalisi cyangwa se General Ephraim Kabi Kalisi, wari ushinzwe ibijyanye n'umutekano w'umukuru w'igihugu ariwe Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Aho kuri itariki ya 17 z'iki cyumweru uyu mugabo nawe yaje kuba akatirwa bikomeye cyane, binavugwa yuko bishobora kuba byanamuviramo urupfu cyangwa se agahanishwa cya gihano gihwanye no gupfa. Reka tuvuga ngo twerekeze tudatinze iyi nkuru rwose uwo mwita Tshisekedi yamaze kuba agenda amara abantu be cyane, yuko bura nta muye bafite we na neva. Ibyo kuvuga ngo ngura umuntu wabo ntago baba babyitayeho, barakumwiza ikiba kikaba bakazanywa umuti. Reka tuvuga ngo twerekeze kuri iyi nkuru ivuga yuko mugenzi we Evariste Ndayishimiye cyangwa se bakunze kwita Neva tayari cyaha cyamaze kumuhama. Ni nkubwange tayari cyaha cyamaze kumuhama ni nyuma yuko agiye ahinduranya abaminisitiri bagiye batandukanye, bamwe akabahitana. Twava nk'uyu Ngabi Bugaga wamaje kubahitanwa, bivanavuga yuko yari yamaze kubavumburwa amafaranga. Uwo bita Antoine yaje kubavumbura amafaranga umuryango wa Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye bagenda baheza bakajyana mu mabanki agiye atandukanye ari mu gihugu cy'Ububiligi ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa. Uyu yaje kubahitanwa, niko yaje kuba yanahinduranya abaminisitiri bageze kuri 3 mwarababonye. Ibi ngibi ntabwo ari ibihimbano. Uyu mugabo rero bitewe n'iperereza rikomeye cyane, umugabo bita Agathon Rwasa aramukoze. Bigenza bite? Uyu mugabo bivuga yuko yamushyiriyeho itsinda rikomeye, amakuru narababwiye, by'abasirikare badasanzwe aho bagomba gukora operasiyo idasanzwe yo kugira ngo bagenzure uyu mugabo bita Neva, noneho baze kuba bamukoraho iperereza rikomeye cyane. Sasa rero baje kuba bavumbura yuko uyu mugabo yaje kuba agurisha indege yakagombye kuba imutwara. Bivuga yuko izi diro zima abantu benshi biraza gukorwa iperereza yo ku mugabo bahereyeho n'umugabo bita Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bigaragara yuko ari we unishyura
parikingi cyangwa se leta imaze imyaka 10 yishyura parikingi y'iriya ndege. Mu by'ukuri bita Neva ababwira yuko iyi ndege isigaje kuba yahaguruka ikerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza aho izakorerwa, ariko mu by'ukuri wari ugasanga ibi ngibi ni ukuyobya uburari cyangwa se ni ukujijisha abaturage. Aya makuru yasohotse nyuma yuko umugabo bita Evariste Ndayishimiye yasohotse nyuma yuko umugabo bita Evariste Ndayishimiye akubutse mu ruzinduko yagiye mu gihugu cya Kenya ndetse no mu gihugu cya Tanzania mu irahira rya Yoweri Kaguta Museveni, nibwo bagiye bamukora iperereza binavuga yuko uyu mugabo igihugu agiye kujyamo icyo kimwohereza indege, cyane yuko buriya perezida w'igihugu cy'u Burundi nta ndege nimwe agira imutwara cyangwa se iri komera itwara umukuru w'igihugu, kandi mu by'ukuri abaturage baratanze amafaranga kugira ngo indege igitwara umukuru w'igihugu wabo. Wo bita Neva rero yaje kuba ayigurisha mu njyamane cyangwa se yaje kuba ayigurisha mu njyamane, bivuga yuko amamiliyoni y'amadolari yaje kuba yafata ayabitsa kuri banki ze ziherereye mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse no mu gihugu cyo mu Bubiligi. Ngayo nguko rero bya Neva bikomeje kuba agaterera nzambi. Aha, reka tujya kuri iyi nkuru sasa. M23 ikoze operasiyo idasanzwe muri gitondo cy'itariki ya 17. Bivuga yuko hano muri kano gace kano gace bita Mikenke ndetse na Gakenke bikikije hano mu Minembwe. M23 ifashe ingabo nyinshi z'abarundi ndetse na FARDC. Ibi ngibi mwibuke umugabo bita Sultani Makenga aburiye ingabo z'abarundi yuko zigomba kuva mu gihugu cy'u Burundi zigomba kuva mu gihugu cya Kongo zikerekeza mu gihugu cy'u Burundi, aho zigomba kujya iwabo zitagomba kubangamira umutekano w'abanyekongo muri rusange. Ibi ni nabyo bibaye nyuma yuko abangaba bari barashinze uburyo ki bagomba kurwanya M23 ndetse na Twirwaneho, ni nabyo baje gukoresha, ariko basanga intare za Sarambwe ziri maso, niko kubagota zirangije zibagotera hagati n'itunuze kwa Mikenge ndetse na Gakenke ndetse na kano gace ka Karingi. Bivugwa yuko ahangaha haje kuba haba isibaniro ry'urugamba, intare za Sarambwe ziza kuba zifata bano barwanyi nta kibazo kibayo cyangwa se nta mirwano ibayeho. Tubibutse yuko ibi ngibi ntago ari ubwa mbere umugabo bita Sultani Makenga afashe ingabo nyinshi, ariko aka kajya tuvugana yabahaye umwanya wo kuba bajya iwabo barabyanga. Sinibaza yuko uyu mugabo bita Makenga ari buze korohera izi ngabo, cyane yuko ashobora kuba yazinyuzamo urusasu akazarayika zikaba imirambo zose muri rusange. Iyi operasiyo bivuga yuko yarirajwe inshinga n'umuyobozi wa MLDP Twirwaneho uwo bita Fred Kaniki ndetse n'umugabo bita Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23, aho bafatanyije muri operasiyo idasanzwe yo kugira ngo Abarundi ndetse na FARDC bafatanyije baze kuba bajya. Ariko mu by'ukuri ahangaha Abarundi nibo baje kuba bafatwa benshi, cyane yuko FARDC bo bari bakeya, ariko nabo baje kuba bafatirwamo muri iyo ambush ikomeye cyane yabereye hano muri kano gace ka Mikeke ndetse na Gakeke ndetse na Karingi. Reka tujye kuri iyi nkuru ivuga yuko ingabo zirenga 1000 za Tanzania, ingabo zirenga 1010 za Tanzania zamaze kuba zikobwa igitero gikomeye cyane hari mu kiyaga cya Tanganyika. Mwagiye mubona abanyatanzania bagaba ibitero bigiye bitandukanye bafatanyije n'abanyangora na FARDC n'abarundi na P5 na FDLR hari mu ya teritwari ya Uvira. Ariko aka kanya ntabwo byaje kuba biborohera kubera ko baje kuba bakubitwa izakabwana, nyuma yuko abanyatanzania babonye yuko ingabo zabo zacitse intege, baje kuba bohereza reinforcement cyangwa se ubufasha bututse mu gihugu cya Tanzania, noneho bambukiranya hano mu kiyaga cya Tanganyika. Ariko mu by'ukuri mu kwambuka M23 yari yamaze kuba yabarabukwa, irangije ibashumura ikintu bita drone, irangije ikoresha imbunda zirasa kure ikurasira ubwato bwari butwaye, ubwato bugeze kuri bubiri bwari butwaye bano basirikare baturuka mu gihugu cya Tanzania berekeza hano muri ino teritwari ya Uvira cyangwa se mu mujyi wa Uvira, baje gutanga ubufasha. M23 ibikoza gatendo kadasanzwe muri iki gitondo cy'itariki ya 17 ubwenda gucya, kubera ko izi ntare za Sarambwe ko zitajya ziryama. Abatanzania bari bazi ko muri kano gace kegereye inkombe z'ikiyaga cya Tanganyika M23 itigeze ihajya, ariko mu by'ukuri byari nko kwiyahura, cyane yuko baje kuba bicamo ingabo nyinshi cyane zari zihetswe n'ubu bwato ziza hano muri no Uvira zije gutanga umusada ku ngabo za FARDC, Abarundi, Abanyangora, Abanyatanzania ndetse na P5 na FDLR bose bafatanyije ndetse na Wazalendo. Ibi ngibi byaje kuba bibabaza, cyangwa se aka kanya tuvugana ku ngabo za Tanzania, yaba mu gihugu cya Tanzania yaba ku ngabo ziri muri Uvira, na akababaro gakomeye cyane kubera ko ahangaha haje kuba hagwamo abageneral cyangwa se abapanga urugamba bageze ku Major General bageze kuri 3 ndetse n'abakoloneli bageze kuri 4. Binavugwa yuko ahangaha rwose intare za Sarambwe ahangaha zaje kuba zikomanga mu gatozo rwa yuko umwanzi zimuhamije. Reka tujya ahangaha muri kano gace
amakuru y'imirwano yo ni menshi cyane, ndimo ndakubita mbangura kugira ngo mbone uko nza kuyarangiza n'isaha tuba twihaye tutabarambiranye cyangwa se tutarondogoye. Muri kano gace ka Kirungwa ndetse n'agace bita Mitamba, Special Force ya Hibu ndetse abo bita abakomando ba Blackwater ndetse n'abakomando bita Anaconda baje kwa bagaba ibitero, ariko Special Force ya M23 iza kuba ihahagarara bwuma, iza kuba yicamo abakomando ba Blackwater bageze kuri 6 ndetse na Special Force y'abahibu ya FARDC yaje kubitakazamo 7, n'aba ngaba Anaconda baza kuba batakazamo abakomando bageze mu 8. urumva yuko ahangaye intare za Sarambwe zaje kuba zisiga amavubi zikoza mu bucizi zigira Kagoma, ziravuga ati ibi ngibi rwose ntago twabyemera. Ibi ngibi iyi operation bivuga yuko yarirajwe inshinga n'amakenga, kubera ko ahangaha bano bacancuro ba Blackwater bagenda bahungabanya umutekano ndetse bakanahugura FARDC ndetse n'abarundi na Wazalendo, abangaba bafatanyije nabo Anaconda, none bakigisha abarundi ndetse na FARDC uburyo ki bakoresha bino bintu by'amadrone, kubera ko abenshi muri gisirikare cya FARDC ndetse n'abarundi abarinjije nta bintu baba bazi cyane, yuko bano bagenda babafasha kugira ngo bagende bagaba ibitero kuri M23. Ariko mu by'ukuri byo bari barimo byose, abana b'intasi za Sarambwe cyangwa se intasi za Sarambwe zari zamaze kuba zibatera ijisho cyangwa se zibatera imboni, baza kuba batanga amakuru kuri Special Force yabo imanukira niko kurasana nabo, baza kuba bahatakariza ubuzima mu buryo bukomeye cyane. Umugabo bita Sultani Makenga ntago amaze kuryama nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimurakaje zikamuha amasaha yo kuba yava muri Plaine d'Or akava hano muri kano gace ka Sange, akava hano muri kano gace ka Kabunambo. Uyu mugabo arimo aragenda afata ibice bigiye bitandukanye mu duce cyangwa se muri teritwari zigiye zitandukanye. Nanone kandi ku rundi ruhande bivuga yuko umugabo bita Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23, ari wamaze gutangaza yuko aba ba Blackwater batatse intare za Sarambwe cyangwa Special Force yabo, ariko iza kuba ibasubiza inyuma ku buryo bukomeye cyane. Reka twekeye muri teritwari ya Masisi. Harashize iminsi teritwari ya Masisi irimo agahenge, harimo agahenge cyangwa se teritwari ya Masisi irimo agahenge, ariko akaya tuvugana za Wazalendo zaje kuba zikaba ibitero bikomeye cyane hano muri kano gace ka Pinga muri teritwari ya Masisi, ariko M23 yaje kuba ibabwuma cyangwa se yaje kuba maso isubiza inyuma abangaba. Ni nyuma yuko abangaba bagiye bahomba cyangwa se izi za Masisi hagiye habera y'ubwicanyi, noneho M23 igapanura yaba mu rwego rwo kurinda abaturage ndetse no kugenda igaba ibitero shuma. Ibi nibyo byaje kuba bihitana bano Wazalendo ndetse n'aba ngaba ba FDL bafatanyije n'abarundi ndetse n'abaFARDC. Ibi ngibi byaje kuba bigaragaza yuko hano muri teritwari ya Masisi hakiri za Wazalendo nyinshi, hakiri za FDL ndetse n'izi za FARDC ndetse n'abarundi, bivuga yuko barimo rakubita gatuki kandi kubera ko bashaka kuzihurira bitewe na za Wazalendo. M23 yaje kuba itsembera muri tuno duce twa za Pinga ndetse n'uduce tugiye dutandukanye tugize ino teritwari ya Masisi. Iyi Masisi tubitse yuko ari haje kuba abaturage benshi bicwa na za Wazalendo ndetse na za FDL, ari naho FARDC yaje kubiga ibitero bya drone iza kuba ihitana abaturage bagiye batandukanye. Noneho biza kuba bigaragara yuko bano abaturage bakeneye uburinzi, niko gukora ku cyombo bahamagara umugabo bita Sultani Makenga, nawe aravuga ati Karame nabitabye babyeyi banje ntago nabaterera, niko kuba yabohereza Special Force ikomeye cyane itajya mu munsi ku munsi y'intare za Sarambwe, iza kuba ikora agatendo gakomeye cyane. Reka dusoreze amakuru yacu hano muri Fizi. Mu Fizi muri kano gace bita Kayingi, muribuka yuko ingabo zavuye muri Plaine d'Or zavuye muri Kaburambo ndetse na Sange. Izi ngabo zafashe ikirere cya Fizi cyangwa se hari muri teritwari yo mu Minembwe cyangwa se muri karagace ko mu Minembwe. Bivugwa yuko izi ngabo umugabo bita Sultani Makenga nyuma yuko abonye ko bino bice babimwambuye ndetse anabitanze cyangwa se abitanze bitewe n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yategetse abasore be kuba bajya muri no teritwari ya Fizi kugira ngo bashake uburyo bagenda bigarura uduce tugiye dutandukanye. Muri kano gace ka Karingi rero bivuga yuko ariko kari gatawe kari kacumbikiye indiri nyinshi y'amabandi ya za Wazalendo, FDL, P5, abarundi ndetse na FARDC muri rusange. Ahangaye yari operasiyo idasanzwe, operasiyo yakozwe mu bwiru muri iki gitondo cy'itariki ya 17 ahasaga ku isaha y'isa 10:35. Abana b'intare za Sarambwe bari bamaze kuba basoza operasiyo, bamaze kuba bakirukana aba bano barwanyi ba Wazalendo, P5, FDL, abarundi ndetse n'abanyangora muri kano gace
ka Fizi. Ibi ngibi bibaye nyuma y'uko ahangaha mu duce tugiye dutandukanye twa za Minembwe mu kana bibabwiye uduce nka twa za Karingi ndetse na za Mikeke ndetse n'ahangaha mu duce twa za Gakenke. Ahangaha intare za Sarambwe zimo zirakora mu operation adasanzwe cyane yuko tuno duce dutuwe n'abaturage benshi b'abanyamurenge cyangwa se bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, aho bagenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye kuruta abandi baturage bose mu bice M23 yagiye ifata. Reka mbabwira ngo amakuru nabifitiye rero ngo reka mbabwira ngo amahoro y'Imana yaboneka. Kura like mu like pe, gukanda ibaze ko gukanda kuri like no gukanda kuri subscribe ndetse no gukanda ukazogera ugakora share ndetse na comment bitwara amasegonda 2. Namwe mu nyumvire ate tukazamurana tugashyigikirana kugira ngo YouTube imere recommendation amakuru abashe kugera ku bantu benshi. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana bane namwe kandi namwe muhahe muri muronke. Mbifurize n'icyumweru cyiza aho muri hose ndetse muri byo byose. Abagiye gusenga Imana isubize ibyifuzo byanyu, abari mu kazi Imana ibaha amafaranga ndetse n'abari mu mirimo itandukanye ndetse n'abari mu rugo baruhutse bavuga ngo mu gihe ikiruhuko cyiza. Andi makuru nakagaruka. Ciao ciao, turasubira.